The Reader's Bookstore e-book singna khumang chaosallaba matam asida Manipur gi bookstore singi maraktagi hougatlakliba naha singna yamna pamnaba bookstore ama oiri. Store ase lesing aniga sumna taranipal da mahi tamliba satra singna punsinduna semkiba bookstore ni. Bookstore khakta natte The Reader's Bookstore hougatlakliba naha singda anauba awon ihul ama pinabagi pandamda semgatkiba store amani. Store asida North East India gi maru oiba Lairik sing thamli. Store asida hougatlakliba naha singda kanaraba matam ga chunaraba event kaya sinduna naha singbu khajikta oirabasu awonba ama puraknabagidamakta bookstore asina thodang lori ngase NME TV ga bookstore asigi Canchipur Saikom book curator The Reader's Bookstore Damodar Arambam founding member The Reader's Bookstore amadi Tomchi Loitongbam a literary enthusiast ka unazaruba amadi makhoina samaj asigi hougatlakliba youth singda kari karamba paujel piri haiba adu taminase khoina masigi bookstore ja khoina khoigi wakhalol de iho manena movement amani awon ba ma porokna bagi anouba mirol gi damakta sema bookstore amane je aisi ma haijage The Reader's Bookstore je 2018 da khoi satra mayam na pullaga sembane ado zik 2020 ga 5 aibadi sahi ma ideas sangak pane ado sigi space e khoina covid leiba amadi manipur gi tangdu leita da irang na maram oire ga magi constant mafam ani hum da sep tawra nga sigi mafam je 2 months moki mamang dagi sida hongjan bane sigi space e khoina maroina lamdam jigi naha jingi aduga Lairik pa bagi khoida awon bama anouba makhali anouba mirol gi awon bama khoina semgat naba masi akoina thamjabane masida nasaigi tongan ba khoigi event sing tongan ba matam gi chana ba khoigi program mayam amaju tawe Lairik makhal chuna nasaigi mafam jida maroina awangnung pokta phongba Lairik sing awangnung poki matangda phongba Lairik sing maroina khoina thamna ba hona jai aduga masigi journey je dum kuina nahajingna pullaga nahajingna semaga masi khoigi thamanning bagi chap chaba pandam ama aibadi matam gi matungina chap chaba khoida madugi thajaba lei aduna masigi mafam jida khoina sigumba anouba makhalgi anouba mirolgi wakhalol mayam ama masaigi khoida pore hairaga awon ba khunai ama soi dana ngasaigi porakani haibagi thajaba duda khoi ngasi judum lengdana awon haibadi matam jida bookstore na singba mayam ma sidarak matam jida khoi je adum masi ningan nadana sigi mafam je hinganna ba dum honabani aduga honagani aduga ngasai Manipur da tangdu leita daba ama chauna leira kanda khoida ngasai gi naha jingda khoigi adugumba phajan ba mayam du ngasai gi keno to buju pame madudagi overcome to buju pame aduna masigi space kamdona ngasai gi anouba mirolna kamaina sigi engage tongina gadagi haibadugi wakhalda ngasai gi khoina sida masagi event jing kaijing sinnabagi adaga sinbagi amaroiba khoigi pandam oibane aduna aduga naha angang ahan aduga jat bijat community amta khaidana kanaba lohonningi aduga khoigi as a Lairik pabagi khongjang amagi oiba akhoina maira amaju masijina piba pame nasije ngasai Manipur khatan natadana pra malem da Lairik pabagi ahongba amadi leire abadi Lairik pabagi sang handarak pasi factors ji ngasai akhoida ngasai online da ngasai e-book oina pabagi culture amaju leire adu masigi akhoina real readership sa Lairik asengba physical Lairik sa si pabagi pamjaba mi jingjina adudat magi feeling se lei Lairik pabagi nungai ba Lairik pabagi ado Manipur da ju ngasai Lairik pabagi sang si ngasai handare adu Manipur gi trend je kitang di phaba wai habadi ego matam da Lairik paba je ngasai gi chahi khara jida naha jing yam nehna hunger amoiraga pabagi kano jung lei adu da amuk sumuk chap long lepe aduna kitang predict tawbadi ngamde Lairik pabagi hainabi aduga bookstore da chatpagi hainabi sigi matang jida na yam appeal tawning ba madi ngasi je Amazon Flipkart aigo online gi keno mayam jina ngasi gi physical bookstore gi relevance ju mayam ma sian ba aibadi door delivery torokpa ek moida ngasai gi tax ki gi mayam ama exam torokpanina makoida Lairik singje hongna maman ahongbada moina pirakpa
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯇ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯜꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯟꯁꯤꯡ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯌꯥꯝꯃꯤꯉꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯣ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯪꯒꯦꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯏꯪꯒꯦꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯅꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯦꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯟ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔꯅ ꯐꯣꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯏꯕꯁꯨ ꯑꯄꯥꯕꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗꯒꯤ खितंग तोंगानबजे अइना हायो हायरगदि सिगी बुक स्टोर जे अखोई नहाजिंगना अदुम पुरगा चटकदबा नहाजिंगना मपु ओइरा चटकदबा अदुगा खेनाबजे सिगी बुक स्टोर जे नॉट जस्ट अ बुक स्टोर नत्तबा अखोइना मसिगी बुक स्टोर जे अखोइना अखोइगी वखलोलदि इहो मनेना मूवमेंट अमनि अवोनबा म पोरकनबगी अनौबा मिरोलदा अनौबा मिरोलगी दमकता सेम बुक स्टोर अमने जे आइसिमा हाइजगे मरोइना द रीडर बुक स्टोर से हौजिकी ओइना तुमगी प्लान हाइबा तारेना अदु याम थुना अखोइ हजि ऑन प्रोसेस सु लेरबा हाइ तारे कनोगी मैतेलोंगी लिटरेचर और मणिपुर की लिटरेचर सिंग अदिगी ब्रिटिश अकाउंट्सिंग नॉर्थ की मतांग दे दा दुमबगी लाइक सिंग पब्लिकेशन तौनबगी अदुम ऑन द लाइन लई हाइबा तारे हुजि हुजि मरुइना अखोइ बुक स्टोर से अदुम यामना हेवी डिस्काउंट हाइबा तारे 50% दिगे होरगा फजना डिस्काउंट तौरगा लाइक से थम्मे हाइ तारे मरुइना रीडर्स कईना इराय लाइना एफोर्ड तौब ngamnaba reach out tौब ngamnabagi mong दुस ले अदुगा अखोइ सिदा इवेंट्स दम सिले सिगे स्पेशल ओइबसे मरुइना अखोइ नॉर्थ ईस्ट की रीजनल ओइबा वर्किंग लाइक सिंग दे मरुइना फोकस तौए हौजि हौजि मक्सु हेना फोकस तौनबा सिले हाइबा तारेने को एज अ रीडर अमा ओइना आइसे रीडर बुक स्टोर से 2018 साइडगी रिथेना चरकपने मतमदुदा यूनिवर्सिटी दा हांगी एमयू की मनुंगदा मतमदुदा आइगी फर्स्ट बुक परचेस तौगिबसे अल्बर्ट कैमुगी द स्ट्रेंजर लाइजगिबको अदुबु हजि अखोइना लाइक पानिंगक खोनिंगकपगी फावबगी नहासिदा वाफम अमतंग ओइना आइगी साइटगी थमदनिगे हाबदि मतमसिदा अखोइना रीडिंग हाबसे करमाइना अखोइदा क्यामना नॉलेज ककिना तबिदा हेनबा अखोइगी इसागी सेल्फ अदि पॉलिटिकल की ओइबा अदगी लेबाकी ओइरो अदगी इसागी पर्सनल डेवलपमेंट की ओइरो एनीथिंग रीडिंग हाबसिगी पोचदा खानाबगी पोचे आइना वाफम थमजनिगेबको अदा अखोइना कई कमाय हागनि हाबदा अखोइगी इसागी ओन सेल्फ की कमायना डेवलप तौरकनी अदगी लाइक पारिनेना अखोइगी मयाम थोपगी पाबा असमना हाबदा हजिक अइना नुंगाइजदबा वफम अमसु थमजनिगेबको हाबदी स्टूडियो रीडिंग कल्चर हाबमसु थोलक चरेको हजिकसा अदुगी उबजा आई क्या अदि मतंसिगी ओबदा पामदबे मो ओइ हाबदी ngaकी अखोइगी एस्थेटिक वैल्यू अमगी दमकता लाइक अमा पाबगी उत्पा ngaकी खंगेर खतबदा वैल्यू से मांगेबा हजिकते अखोइगी बुक स्टोर सिदगी पोचे ngaकी लाइक पाबगी नत्रबा ngaकी फोटो गे मनबगी लापगी पोलम लायबा तवतबो हजिकती नहासिंग को खलैगिबा क्लास 10 11 लोयरगा पारकपगी लाइकसिदा मनुंग ओइबा याम फजरबा लाइक याम लई अखोइगी फिलोसफी द ओइरो अदगी नैनाबगी वरी द ओइरो याम थिना फजरबा लैरेबा सामना हायबदा अखोइना अल्बर्ट कैमू पाम मतम अखोइ थिलदा दुम
kanano haibai question am laksarakani aduga hojiki reading culture sida amasu haibada akhoi PDF format yam thangnarakpa adagi ebook ta pakhanarakpa asigi posidagi physical da paabagi nungaiba amju leiba physical gi paabasidi akhoi process torakani process toriba para kansida akhoi the smell of book one of the like hanbamgi manam nambasisu is akhoi readers amani yamna pamjaba poneba like ama paawada adagi physical oibada collection akhoi library oina physical collection thamakpada yamna nungaina wakhana ma like laigiba haibasidi dum nongmudin paning mane adugi parakpa poto adum phange ne khajai ko aduga wafam ama ina readers bookstore yam thagachani ba legadi as yamna nungaigiba haibadi akhoina readers ki site gi yamna phajaba yam togre different kind of sessions togre akhoi poetry section makhan collaborate toraga togre sigi space the peer kan naha sing akoin art pamiba music pamiba akoina akoi ithil the thamoi degi power ithil kaidom express toning phumjin lairaba pot ama adubu haidokpagi chance ama reader bookstore yam tingna phajana pibigi hojik su tori makhan collaborate togna piraiba sigi matang the peer kan ano writers akoi ininga phongakpa aiba artistic oiba comic ki da oiro short story da oiro sigi makhan mathil gi idea ma ama su tori reader bookstore degi su torakani su khalli tawsu toramgini khalli ba sigi space pibigi jidi yam thina fei khalli kaigino da matam asi hojiti tongan luna sakre iba pabagi habit oiri posi mangak bu oir posi dadi mi yam bayam da mi yang khayam chillasu small session ama oirga su sigi platform ama place ba haidi bayam keno si pirak pasigi di yamna phajaba role ni aina thagat ningai di oi si readers ka ega su mari leina jara pe ngeno dadi